actually but down wing matike wa chaman luani Tony Areo Mr. Twa in matin particular way the kubu the dit man where we met kwaro for ni dano we chwalo ngech kum jem mo mapirte matime kinwa makluoni 4 by 4 one of the bogolok makwa music ije mukene ma no team music industry so ajoli tutwa Avoy, mer. itiene ni Kuma yot. Kititi na nakwede ni. okay Yeah. music cha what ni Music peti ga wot maraj, ki wot mabe. Yeah. okay ngo manyen tutwal matibori chawan Kompiri manyen ginati kwede ene. Actually, otima kija no mera chake chujunia de wajano gunge. Yes. Yes. Luani big 4x4 kita ununge kwede big 4x4 Poldano Giluani big 4x4 South Sudan. Ma I'm so proud of it. Yes. Kuberi ginanyen mati wako ena ati waruwe magiluani life after marriage. Life after marriage. Yes. Ma the audio is out and the video is out. Now title it life after marriage. La kubu. La kubu yes. So la kubu mago elemon. Chorus ruba actually ngawaje chorus ena tie lemon. Okay. Give me when actually. Yeah. Life after marriage. Yes. Okay, duang wa we ten lo ngo mo ya ko choy we ni and we any tika targeting down my man. Yeah, actually we no magloni life after marriage yan itina na kita kubere bulwa. Gitika rone ko denyo. Tinene. Ina wo la cho mo chiro mer bola tinya ga ma oni nan ba ana mari madda bi gogi go wo bi beru wani kiri mabe in bene believing ni okay nyir garo kerta me we koma angeno bi nyoma o bi beru wani kwede mabe but kado o jemine bi no jemine doka banj donc pe ber kita no kita ko ti wi ati this and you know me actually life after marriage is not easy, it's a challenge. Okay. Yeah. For it so when any ikeroti platform the man down rom no. Yeah, we any kai mir audio kai kiro luo tune where ni ti kai kiro YouTube where ni beti YouTube channel ma mega kilone big chomer ni big 4x4 and dano people dano get confused because what is big 4x4 chomer ni big then the real figure 4 then by4 very specific. Okay. And I come near big 4x4. Yes. So ngo ten lo ngo mo wero in where we la kubu ken and pe where type we mo kana. Yeah, actually and penny I chako we la kubu. I chako my music career in 2009. 2009 ma na go zouk where am na matiel kilone otera. Yes. Kidong ago we ma kilone tera gulu. So I carry no jemine po beru yot. Music need a lot of things. Donc music ka tiene pe iron boy we ni gakwede ichimi. Or I carried from 2009 where I was doing some other thing. So I came to realize ki talent mana tikwede where is a talent and a gift make malach with enemy. Yeah. And then traditional music has value more than we mogomo kenade yen an ma chalo big 4x4 we la kumana wero kama acher ka perform ye e chao kene chameleon pero mo ka perform ye but ana performing kama chameleon ti ye pero mo perform ye dog bene perform ye yen nge traditional gang pero ini performing occasion ini performing nyim lu dir ma don ini ci performing yen no kamo kene nge lu dir famiro je may yeah chako ci mo wangene so nge traditional nane gini mo ma pirte total yen ene kita wagwa ko kwede kita kwarta wana chudi en gino mio atamo ni a bit strictly yela kubukum
Yeah. So in yabo we 2009 yes. we mamene madowel imuch madan madung ikere. Yeah, from 2009 ma wero teka. Then abedo. Then I came back. I came back in 2019. Kila kubu. La kubu na machel gilwone. Kai kora. Yes, kai. Pingoy kai kora. Pingoy kai kora. Pingoy kai kora. Ma were no mako mach. Ma pelare. We na madangi ni we mo mako mach. Ene gilwone smartphone. Chim. Hikiman ba chimtino balo ganga ba smartphone. Mobile phone ni anpa wer gimata awero ginati kime itira time community kidong we na mena madek mo makamaj angeno makamaj ma wero ke nino pa chuli yan wero me abed kanene wan machalo kaka chuli watieke culture maber Africa I believe ni wan achuli watina machio yes a culture so wero ni abed ka advocate Nino wati kwenda machalo kaka chuli. Yes. Nino wati kwenda machalo kaka chuli. Nino wati kwenda machalo kaka chuli. Dogira chuli ka penyu. Ma lok maduong ye. Equal. Ma people came to admire. We mana ti wero gepian is touching. Ngeo gina ini wero ka guer gina guru dano. Kelo yuayo dano. Kelo chok. I believe ni enuri ane kakamadong dano go chaka o. Ni 4x4 ni mano beda nga mati wero we makiti yeah now tilo ko kere mameta peni we la ku chuke ti matek twal ko le program mo chalo nyom en chalo liel enu yuk mo ko mar beru like the family yuk mo yes ento kay nano kitman me shows luwe la ku peki mar booking into twal shows events madon one of team within Kinta mi tien no ngo no you make it me kidi to be honest lok mai lok ti rakar luwe la kubu pa no ni so peke ti lo virtual does not mean they are not doing good they are doing good luwe la kubu na jo madong they don't relax you know ni every weekend they have either couple be the birthday not in nyom nyelwen di mario ene yeah pian we ma wero machalo one traditional song is a little bit expensive well la mal kai comparing ke we ma jomo kene de temo yes jomo kene in iti neno chalo we mo kene pe we mo la kubu pe ke tika no we wai so but they are progressing well in bel pe ramon yang ngaten mo ti we ma tika benefiting but tika ti you tiene ma pe da lar yen contract mo ngati mo ni contract ma million ake kono ngati mo mi contract ma ali mia bi ngati mo mi contract ma million ake gali mia bi know you are doing well then kumbedi like to be honest in northern Uganda kan yo no ngati mo la we mo ma kitika chole 1.5 in a single show it's not easy and kumbedi il bon la we la kubi no okay ate kamero yo bira we mati special ma mega ngati mo ni chuli 1.5 it money ni kero money ni don jeba ni kiro yo bukiwe little bit better pian don't even chawane odo kede bet kai ni traveling dek money ni o mo ke kir di wo weng no ititi monene is not payable we la kubu so industry enini mamegwani the way mamene mano inspiring in where we maguru chwinyi bota kiganka actually an ngata dong buga encouraging an wala kiri we mena makilo be tempero mona mena mario be boss mi kuti mena madek be jari akwera e no I don't jo madong gumi amiri medonyi music I love the way they sing nagi we mago wero up to now amaro kita gi wero pede and this is the reason me achiro watim we wan hijari akwera we maginoni kona nguna
Chonanguna unwer unijari. Yes. Yeah. Okay. Inge gini mo ka ti kwini ma mo mai mara ke ngati mo ne. Ni at least ngati no inspire ngani ba. Kwa mira kira bet ko de chwa. Okay. Tinene. So, peka ngo ma inenano yelo duwe in industry. Iramulok pika kari, then also pi dim manu inenano kirano timi kere manu wako kit me we wan chen. Yeah, la penyi ni timo ba na ta di. Ginatika and on my side. Pero ginatika do wana actually Luwe actually chen. Ripe ma peka. Ripe right from Luwe. Met fan. Kai comparing. Amira ket machalo to twale bot fan. Kai comparing. Kombedi. We ma boss me kuwero. I compare ki we ma chameleon or wera. Inoni boss me ko temo gin mabe more than chameleon. But pi support ma pe pian one machalo kaka pe wa mara jeniwa. Tinene kere kan ngati mo no so ki waji hey boss ni tika no so boss gini go tika yelo widana. Challenges ma watika no na eno. One pe watika no support. Kibot kaka machala chuli. Ingeo waigang kede we dikal. Ino mera kai kirwa kuya before ma pot pe kirwa kuya merka chung kuyi. Tinene wa ke kirtem gini mo mabe bat kan pa chung kuyi mer dana wa kuya ene kiro chung. Pa bi bedu be pa bi bedu yot waji e charo yueo ki dikali kai kirbot jirani. Okay. Yeah. Tamango may roaming about funds and umegiwa matiwa kuno malupe ki challenges din ngo mo mergen butin wa kunchumo mata. Yeah, gina anati kamero fan magiti wako ena gina chele ken umi support bon lutino umaga pe wa kwer ni kalo roko bino ka bot gang wa pen ki support but ma megini pien luwe actually you know me ku gini ene they make you proud kakamo mo ken ti ye pien kai kar kakamo ni ti kar you know we actually ti ko you really feel good you know ni okay in be kara kagani kar ti ka representing wakar kamo mo ken tinene mano ena ye pien wati ka miru twak rom mala mal kenen latina chuli mo bolo we ko kire click nge support ye yone dong YouTube channel leke kiriye you click kay win wene chaw ken go ino gile wene ben ma does not mean we madam timo weng dan mar tinanda wa kay no ye clicking bati jomo kene ma kay social media nero mer kidi nga ni ni big 4x4 pa ba wa chawa na kara but penge no chaw ken ti kan we ko ngene tu So we la kubu ni mabejo ma tia ko kin pingen ang producer ma mene ma yugo ati ki top producer producer na weng ati ki City Boy ati ki Kiddy Face ati ki Badman Koda mana na joma ge yubu we ma mega eno me when you 4x4 signing we pa 4 signing because of producer ikoni that's not mean ni producer mo kena ki pe yobo producer mo kena ki yobo but ingeo kede wat kamana be ye juba kuya yo mo ko teme tira go na but pe ngeo pian ka in pe be da chuli pe ngeo bula chuli kok ni ngo na wa rege kok ni di nyu awala chuli kok ni ngo jano me do ki taw ni ka gini ngo kok pacek be wa okay we actually so well anytime producers my South Sudan when ibini timu akikan atimu we na wakikan yeah mo bene tika supporting dana makani when dong support tigang ginana ti timu na eno magin we mana ti werne to and I'm not saying we didn't actually for ana diga neno ni we actually udonyo wabot ka mo kene bien an be mabedo pon be na weng be South Sudan dan be South Sudan pon dano gilwane 4x4 South Sudan na waje I am so proud bien ka kama i don ye ibedi ye no don gango yeah
we ma ana weru kuja dano go chako kapte mo kana go chako adapte kita ana weru kwede kit ma bira chuli pira woru kwede ma I believe in the near future you know the where chuli beri jalo piano me Nigeria mangade mo kan tira miru is doing gina kuberi ni South Sudan gina ni tira time you know the kaka ma be weru kaka ma pe ngeo leba chuli beri gina go mer ke tira we ibit pa chuli but they going when doesn't make sense ini ramu cerita weru ni cerita weru ya chuli bit mau bela tubu but kale ba chuli leb money my representing it pay doesn't make sense kalau kita jual wajib buat ini yang mau ini tu ada nanti kami rawat gini ambil nanti kami rubit ini pak awak gini merah dan bang kai mero pe wa kuero yan itu kit makan pa siapa chuli ti kuere kai mero nong na timong kiti kyo ki weri ni waji weri no amero be kiti eni kede kai wer kora ke kan ti leba chuli gino kana ni weng dong ti le mo kana eni pirata yan weri ni ken kakama mo ken matira ko yek ta ko chaka giri ke ngeri a chuli tinene mo ne gina ti tinene o meo an kuja te mo kolabo kidano kolabo wana te kolabo o wer wane rap coin o wer wane jari akwera o wero one WJ the king ka joma ki ngeo nyema ya jalmo go wero gen ta million featuring we ma tuong ki Uganda WJ the king a wero ki the art life avenue star ma maka achiel mo karangay guru enyo one of their member and give it kinate aware we makelo ni miskin tai ma we eno no ma ko mai wai chawani ero tira ma makelo ni miskin tai ni ten lok ni miskin tai ten lok tane ten miskin tai eno ne kay do ya leba ci oli bien were ne pinga kero ne be miskin tai ingi in machala tuwa rong kelo dakon dakon ni gwa chao kene yili ti wacha dakon ni ano ko nyete rabaro kel bu kene so kay kayar mi kelo dakon mu kene tiane de weko ino dong ed may kelo la chiedi dong raj ma pelare ti bi chake waya tuwa ka mega machone Eni dong pa en gino mi awa tawa miskin tai tuwa mega ni okay yes so mafupia wadolo boko lo kwani eni tamango message ngo mighty kerbot fans kuda ginana ti kerbot fan na ti gilo ka chele kan kuma we chuelo supporting lo kino magan minigi twak ma ini minigi meo kede wa ini ben yom pin yo maginero ki ka signing ka million minen ku ka million ti ka signing pian pi twak ma ka mi warre it ko ni diri no la we di money no ro no e di wi ti wa wa tiene por ke tiene pe ngop pian pe mi twak mo kinene ginna o meo chai o we ko chai yam pian yam chona chulo ki ti ka tene we o bedo jemi ka mo yai we o bedo jemi ka mo yai amiro wati one of the testimony last Wednesday obedo ipero pa minjulu and I win your testimony kill about nero fajulu waje genno family mamege gitero we jalo gi mama rat matelare mano ginni komge kala keugi ki waje tira chiriso gi nani wala tini ndo bale mo but go believe la ni chama wachung lady Zulu karmo ruenyo mine go cha believe ni kala we kar ko beru gi mo to yan gina no dano gitamo ni we beru mo yai jem ko mat yai but gina mera waj botu ena kele ken mi twak bo we ngati mo ken munen katiki tale give him time
wako expressing pian ko biro ngari mo ko biro tuwa do gola ni pwede ko ya ngari ka tuwa do gola ko no pingo ko ai kiri win cha okay no tiki lok be ne wa pe ngok ne ko elu mo ne kinami rawan ko ya kidong bon luwelu wara peti gini mo maber malo ripe ripe actually waju kamaleng actually mo kana ge kwa wa sia chel pe ya modero but actually ki come ke waji sia chel pe ya modut wa ker sia an ma chel ko bay ko para mo kana kay pe kan toa pe chu pe in ma chel toa para mo to mo ke ni ka pe ni one way actually one ni wa ribe wa ker sia wa sia kuberi to be honest we ma chel we actually ukire level mo masila man but kitwa man rock ka twa ne ikomwa we should not let them down o wa twa mageti kwere pian kape waripe wo bino kide lu rock bino ka twa wan gi bino no wan ko te twa ka wan bi beru te ti waje okay a ja ko nya ngata kidi ni nano pege konya ke kengi so wadne no ne waribu chingwa pe kar me chang ku ken ke we kar me ku an mir ne ni mo akeli luwe guru yubu pate gimo pati me yom pin pe mani kono me kono ni o kono nga kono ruwe yom ne nyu nga kono ruwe yu wone nga kwa wan ma cha luwe chuli wa ka ki ko ku we ka chan no wa pian chan pe gina gengi gina pe gengi e chan o beru ka padana ka tere ka chan no wa ka o no wa ma wa tu pa kel we ko beru ma pe kwa mane ne gina mera lok bo luwe wa yeah. Otherwise ana for to twal maybe no ripe kedwa beru it was really so nice catching up with you ana for matek we have been will for into this promotion you guys you are doing very good job and me wewa then actually work level malamal all social media marketing in northern Uganda I always and we get a radio station more di Juba you TV mo di Juba kada no go penya go wachi we actually wano kwena wacha wachire into the promotion you know where you kono kiri luotion promotion you know where you kono you guys you are doing amazing job one of four one una mio one team one net kiti ene pian kape bene unu sharing buwa ko dano pegi no jima kiti eno one ken wa chao kene ka wati ati YouTube channel no mega no jomo kene pegi ni but ka ti ku ni machalo into deep dano ke per ki access ni no ki mo ne eno so ana po mate le kana ti ena ya chele kene kiri YouTube so big 4x4 subscribe we can don't give me my page take a bino collabo in one more can maka any 4x4 I think give me my page video man miskin time or future in Adelaide Avenue I was shooting on we are going to release it soon there is something cooking whereby I will not tell you into this or be watching when you more atamana for yeah